بعد فنقدم شكرنا الجزيل بعد شكر الباري جل في علاه إلى اتحاد طلاب غينيا كوناكري في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية على هذه الجهود المتواصلة وهذه المساعي المشكورة. وكذلك نشكر الآباء والإخوان والأخوات والأمهات على هذا الحضور وإحسانهم الظن بالقائمين على هذا التنظيم وبالأساتذة والطلاب الذين يتفضلون بإلقاء هذه الكلمات وعلى هذا الحضور التشريفي. شكرا لكم وبارك الله في الجميع. أرينو جلور دنون wonde konngol halfinaɗen ngol ɗo ko golleji jomiraɓe gande e nde nokkure meɗen wiyetende Fuuta, etagol maɓɓe e wakkilare maɓɓe fi moƴƴintingol hakkunde poɗodirɓe ɓen, moƴƴintingol hakkunde lurruɓe ɗiɗo ɓe waɗi ceerno Saadu mo Dalen fiirɗo misal sabu moƴƴintinande e khutba maɓɓe mo ɓe winduno moƴƴintingol hakkunde cuuɗi ɗiɗi e cuuɗi laamu ɗin Fuuta Jallo, ɗum ko suudu Soriya ɗum e suudu Alfaya. aray ko adi en natande diidere yewtere nde faalaɗen yewtude fii mun nden hay siɗen tamƴinima felliti wonde e sifa ɗe ɗo mbatirɗe ko ɓuri moƴƴande sifa an ko yo wonu joom nanirɗe hara wonani joom ɗengal, sabu angal taaqa e hattanede yottingol konngol e mbaadi no mi faalirte yottingol ngol non e yimɓe heɗiɓe ɓen wonali ɗum hino tindina si wona barkiɗugol alluwal ngal e fanɗugol feere nden e ronkugol ko yewtete kon. wa ala ayati hal no wona woni riwo al ina'u bima fihi yamba, miran koko woni e makko woosi o hippama ko ɗum ɗon wancinoto. rayɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo arsi ko en konnguɗi nafayɗi haƙinƙinɗi yottinayɗi faandunde yuɓɓuɓe ngal pottal ɗo wewlinayɗi Allahu subhanahu wa ta'ala ɓantanayɗi en daraja ka makko o arsika en laɓɓingol yerwo ko arsike en yewtugol no e nder nde ɗo yewtere nde halfina ɗen konngol wi'etengol islam moƴƴingol. nden andi neɗɗanke moƴƴinta sina tuma taw o moƴƴi kanko. ko ɗum waɗi si ari e hadis selluɗo ala inna fil jasadi mudgha ida salahat saluha al jasadu kullu wa ida fasadat fasuda al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. jomiraɓe gande ɗengal arabe ngal ɓe maaki ka firtugol oɗo hadith wonde moƴƴugol ɓernde nden e bonugol mayre ko e faggitande neɗɗanke mo ɓernde nden tuti on e mum wonata, amma bonugol tere hedditiɗe ɗen e bonugol ñaa o tigi on e jikku o tigi ngun ɗum ɗo wona etande makko wonta ko jokkito to ɗum bonugol ɓernde nden. ko ɗum si ari e nder riwayaji oɗo hadith wonde no e neɗɗanke huyre sinde moƴƴi ida salahat ala zinati faala, sinde moƴƴi o etike o wakkilike o tampani
o yanganike ha fondo ngon ɓernde nden moƴƴi saluha ala zinati faula saluha aljasadu kullu ɓandu ɗum fof moƴƴiri tilqaiyan ka jokkitagol moƴƴugol ɓernde nden ɗon wona etagol o waɗi ko nde noddatamo kon e mum e ko nde rerɗintamo kon e mum e ko nde tutatamo kon e mum o taway koko wondanimo e nafaka aduna koko wondanimo e nafaka lahara o taway himo softani dewe ɗen himo softani yamiraɗ ɗin himo softi e huwugol ɗi o yaway notanade ɗi ko alda e etagol ko alda e tampugol a taway boneji ɗin no teddi e makko no satti e makko ko hunde nde o hattantake wawgol si wona tuma o dow lewre makko e mum ko noon kadi si woni o etike ha nde ɗo ɓernde boni nde ñoli nde yilmi a taway ɓandu hedditindu ndun kadi no ɓuri wawtade huwugol ko boni kon ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa ta'ala yoga e jomiraɓe gande rondi aya wonɗo ka suratul leyl firo oɗo hadith e ndi mbadi ndi sogguɗen ɗo fasanuyassiruhu lil yusra e fasanuyassiruhu lil usra ay neɗɗo moƴƴo on ɗoftiɗo on jaɓuɗo on heɓirɗo hoore mum fiino moƴƴere nde wonira oɗo a tawayno hoyanimo huwugol kala ko malnatamo huwugol kala ko ɗowatamo faade aljanna on kala ko ɗowatamo e moƴƴere a tawayno hoyanimo fasanu yassiruhu lil yusra ɓe wi bil muqabil neɗɗo julɗo tuma kala o tawi hoore makko gollugol ko boni no weeɓanimo bone mo faala won newoto bone mo miiji wo weeɓanaymo ara yo hulan hoore makko ɓay ɗum ko mande malkiseede o waɗi neɗɗo bonɗo on saɗiɗo peewal on ɗon allah inni fasanu yassiruhu lil usra sattede e malkiso e nambara ko ɗowata goɗɗo faade yiite ngel fof a tawayno weeɓanimo no newi imo ɗaɓɓa ko moƴƴiron kane waade kono ko boni kon o memmine tum noto dan si neɗɗanke tawi hoore mum e ndiɗo mbaadi ara yo anndu ko wiyete peewal kon e ko wiyete moƴƴingol kon no ɓurtimo woɗɗitade bal no way wa yaarowo furnange e hirnange ko embere o ko ɓe fowti ɓe ɓattodiri fodde ɓe yaade hara ɓe ɓurtude woɗɗodirde se ndaringol ɗo kolngol wiyetegol islah moƴƴingol en taway ko golle e golle annabaɓe ɓen ko ɗum waɗi si allahu subhanahu wa taala yeeti en wonde manna ma aru en annabaɓe jeeyaɓe e meɗen jannganoɓe en piiji tindinɗi fi allahu subhanahu wa taala ono mahallu shahid on faman ittaqa wa aslaha fala khawfun alayhim wala hum yahzanun wa aslaha neɗɗo huluɗo allahu subhanahu wa taala on o feewi ka fondo makko ka ɓernde nden feewi tere ɗen feewitori oɗo o a taway ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo moƴƴinowo si neɗɗanke sifitori wonugol moƴƴinowo a taway ko wiyete kon haw e ko wiyete kon husnu duniyan wa ukhra ɗiɗo ɗiɗi no pottitimo suno e kulol ɗiɗo ɗiɗi haray himo worodiri e majji mo pottodiri e majji ko noon kadi sen daari en taway wonugol neɗɗanke ko moƴƴinowo ma wonugol e hakkunde mujtama e hakkunde yimɓe e hakkunde leƴƴi ɗin e hakkunde gori ɗin e hakkunde leydi ndin yimɓe ɓe tawata ko ɓe hilni ko moƴƴingol no jeeya e ko allah hiwirta yimɓe ɓen dandaɓe ko wiyete kon halakuye dandaɓe ko wiyete kon tilfagol dandaɓe yeebagol wama kana rabbuka liyuhlika alqura bidulmin wa ahluha muslihun jooma o sifitora halkugol yimɓe bidulmin sabu sirku mo ɓe waɗi ma keeferu ngu ɓe waɗɗi tawa no e maɓɓe yimɓe ko woni mecce maɓɓe ko moƴƴingol findeji ɗi
moƴƴintingol gande ɗen moƴƴingol golleji ɗin yamirgol ko moƴƴi haɗugol ko boni Allah watta ɗum sabu ɓen ɗon ko ɓe fanɗi wo ko ɓe fanɗi adadu maɓɓe ko fanɗi wo ko fanɗi o waɗi sen ƴetti soggande aya o e yirtike ɓaawo falawla kana min alquruni min qablikum ulu baqiyatin yanhawna ani lfasadi fi l ard ko nden soggande on aya ɗon si allah subhanahu wa taala ɗiini o tabintinni wonde man no sifitora halkugol yimɓe tawano e maɓɓe yimɓe moƴƴinoɓe bakkatu moɓe bonni wo no foti wo no foti bi dulmin woni en firtiri tooñeɗen ɗo sirku woni en firtiriɗe keferaku woni en firtiriɗe golle ɗen haray allah sifitora fodde no yimɓe ɓe moƴƴinoɓe haray noon ɓe moƴƴinoɓe ɗo sikke ala ko yimɓe jokkuɓe ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam kamɓe wondiɓɓe maɓɓe ɓen ko ɓe wonno kon e mum ko ɓe ɗo woni ko fanda ko ɗum waɗi siyare hadis ja al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada tuba lil ghuraba قالوا من الغرباء يا رسول الله في رواية الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنته وفي رواية أناس قليلون بين أناس سوء كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعون نلا صلى الله عليه وسلم ماكي الإسلام عليهم تنرقي himo ari ruttagol kadi ay sakkitorde makko nden de o wonata ko o tugarɗiɗo no fuɗɗorno no ara ko yimɓe seeɗa o fuɗɗori ona kadi mo yimɓe seeɗa malore woodani ɓen jokkuɓe kan diina ka tawata no e sifaji makka wonugol koɗo tugarɗiɗo sahabaɓe landini ko homɓe woni ɓeño nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki moƴƴinoɓe ɓen ko yimɓe ɓe bonni kon e sunnama on riwaya goo yimɓe seeɗaɓe hakkude yimɓe ɗuuɗuɓe bomɓe yeddoɓe allah ɓen e maɓɓe no ɓuri ɗuuɗude ɗoftotoɓe idan wa ahluha muslihun hara yimɓe ɓen no woodi e maɓɓe wonɓe moƴƴimde ko ɗum waɗi ittugol wonki yewtere nde ɓeɗo yewti e nden ɗo ittugol wonki tilfugol wonkiji ɗin no riwodiri no wogodiri e wonugol moƴƴinowo ko ɗum waɗi hay kefere on fendu annabi moussa alayhi salam ɓay o ari o faabike goɗɗo musidɗo makko o bantike mo o feƴƴini o ari o tawti on ɗon kadi no haɓitude e goɗɗo ko o faalama wadde mo sifa ko o wanno o yakon ɗum wimo in turidu illa an takuna jabbara fil ard wa ma turidu an takuna min al muslimin Moussa ɗe golle ɗe fokkitanɗa ɗo ko ɗe holli ko falɗa wonde ko dundarankejo kawre leydi bonnowo a eɓɓa wonugol moƴƴinowo ko waɗi moƴƴingol e warugol ko piiji ɗiɗi wogodirɗi woɗɗodirɗi pottodirɗi itan nde o tigi no wona muslih o pottoto ko wiyete kon tilfugol e riw e yeebugol wonkiji ɗin ko ɗum waɗi ko wiyete kon islah riwodiray e jokkugol laawi bonnoɓe ɓen si goɗɗo o wonay musle rabbani o wonay pottitiɗo laawi bonɓe ɓen o wonay pottitiɗo laawi bonnoɓe ɓen ɗum waɗi si annabi moussa wiyani musidɗo mum on haroun o wi uhlufni fi qawmi wa aslih wala tattabi sabila al mufsidin lontolan e yimɓe am ɓen moƴƴina o waɗi lontal no jeeya e ko sigodiri e lontal wonugol moƴƴinowo wonugol no moƴƴinowo no riwodiri e wonugol neɗɗanke jokkowo laawi bonɓe ɓen laawi bonnoɓe ɓen wondugol e bonnoɓe ɓen ko ɗum waɗi ko wiyete ko islah ari ka alqur'an wonde ko tambagol deftere allah nden jogito sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñimna mandeji diina ɗin julde layni walladina yumassikuna bilkitab wa aqamu lsalah inna la nudiu ajra almuslihin wa shuba qara walladina yumsikuna bilkitab yimɓe jogitotoɓe deftere allah nden jogande tinnare jogande wakkilare
jogande huutorgol ko nde yamiri kon jogande woɗɗagol ko nde haɗi kon ɓe ñimni julde nden ɓe ñiiɓi e mayre allah inni inna la nudi ajra almuslihin أي إسقاط ضمير الفصل هنا يدل على أن التمسك بالكتاب وإقامة الصلاة هو الإصلاح بعينه. رنكم الويود وهم المصلحون إنا لا نضيع من يابته أجر المصلحين مؤير براجي مؤينو ببين holli ko jikkinorɓe ɗiɗon jikkuji ɗiɗi jogagol deftere Allah nden e ñimnugol julde nden ɗiɗo ko kanji tigiri woni jaati moƴƴingol ngol e tanamu ummorde hadisaji ɗuɗuɗi ɗi ari e mum islah e ayeji ɗuɗuɗe ɗe ari e mum islah no ɗuuɗi ɗum ɗo koyen anndu ko fii ɗum ɗo wona wolede moƴƴingol so inni noon moƴƴingol wona yo yimɓe ɗiɗo haɓu tun heɓɓo hakkude maɓɓe woni moƴƴingol wona yo feddeli ɗiɗi haɓu tun moƴƴintinna hakkude maɓɓe woni moƴƴingol ɗum no jeeya e moƴƴingol ngol ko waɗi ko jogagol deftere Allah nden noon deftere Allah nden no yamiri moƴƴingol in ta'ifatani min almuminina iqtatalu fa aslihu baynahuma moƴƴine idan o tamassuk yumsikuna bil kitab ɗo ko ɗum noddi moƴƴintingol hakkunde haɓuɓe hakkunde worondirɓe hakkunde ɓe tawata ɓe yiɗidira moƴƴere joni noon jomiraɓe gande ɓen ka meɗen si inni Fuuta ara en findinay gokkum fandaka moyndine siɗe wolude fi dawlatul aimma fi Fuuta Jallo aray ko faljere jande miijagol ko fanda ko moyndine faljere jande miijagol ko fanda ko Ba e Jallo e Bari e Sow ko ɓeyɗo ɗum fanda faljere jande ko dawla wonɗe wolde fima ko lampire wonɗe wolde fima ko imbratoria wonɗe wolde fima ko mamlaka wonɗe wolde fimum marnoɗo wilayaji jeenayyi ma ɗum ko imbratoria wonɗe wolde fimum marnoɗo mamlakaji jeenayyi mottidirɗi leƴƴi ɗin fof idan ko Fuuta mo tawayno Gambi fof koye nder makko woni Guinée Bissau fof koye nder makko woni Gueɓal Jangal e Sénégal koye makko woni Sarlon koye makko woni Laguine fof koye makko woni ko Fuuta ɗo wonɗen wolude na gila hettuɗen en nde banda keeri senda yimɓe ɓen saka ɓe sarka na ɗum wona wolede are ko dawla ɓooyuɗo neeɓuɗo marɗo ususji marɗo dose ɗe tawata ɗen cheikh en hankinɓe jopanike en e majje ɓe yewti en fi majje aray ko on dawla wonɗen yewtude hay sen ƴetti gooto e piide misal en acci hedditiɓɓen kono aray ɗen anndi islahu on wona e sengo woto wonno wona e junngo ɓeygure wotere wonno wona e junngo leñol gotol wona e junngo gorol wonno bal ko e junngo dawla on wonno ko ɓay woni dawla on ne'itori ɗum ɗon ne'iri ɗum ɗo yimɓe ɓen ko ɗum waɗi si ɓe waawi ko ɗum waɗi si ɓe suusi kono toɓɓere nde jonnaɗen nden fimum ko toɓɓere ko wiyete kon golle katamokoɓe Fuuta ɓen ko ñobba e jomiraɓe gande ɓen fof sowa e ceerno Saadu Mo Dalen moƴƴintingol hakkunde lurru ɓen istila moƴƴintingol ko yani Fuuta hakkunde cuuɗi ɗin ɗiɗi ko laabi ɗiɗi e tariha 1256 hittande wulure e temeɗɗiɗi e capanɗe joyi e jeegoo e hittande wulure e temeɗɗiɗi e capanɗe jeegoo e nayyi fergunelaaɓe ɗiɗo duuɓi ɗiɗi noon ay capanɗe joyi e jeegoo ɓaawa wulure e temeɗɗiɗi e capanɗe jeegoo e nayyi ɓaawa wulure e temeɗɗiɗi fergunelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam mottondirama jomiraɓe gande kala ka otiri wontiri mottondirama timbo halda fotta moƴƴintingol hakkunde cuuɗi ɗiɗi laamu ɗin suudu wiyetendu Soria e suudu wiyetendu Alfaya no gasa daɗɗiran e yewtere nden ɗo en aro e o khutba moƴƴintiniraɗo nde ɗo hawre
anden wonde dawla Fuuta on no mari marhalaji tati njari marhala arano on ko laamu mawɓe musidal ɓe mi joopino seeɗa e mum ɗo hanki ɗum noon marhala ko marhala juutuɗo moƴƴa marhala ɗiɗaɓo on ko marhala tekunji ɗi laamu teku ko wiyete tekun ko armé gorko ɗo jambaro ŋana suusuɗo reedu o mooɓa sagataɓe yerodirɓe e makko ma mawɓe yerodirayɓe e makko suusuɓe reedu halda e ɓe fotta wota ɓe jaɓu ndemisiide ɗo goɗɗo jaggita e mayre ma goɗɗo wujja e mayre ma goɗɗo piya goɗɗo e mayre ɓen ɗon on armé ɗo wiye teku o dawlatul aimma mo moƴƴintingol yani e mum ɗo oɗo taw ko wiyete kon teku o taw tekunji ɗin no wooda ko ɗum waɗi so ƴetti huɓindagol o watta tekunji ɗin ka ley dawla ɓenno tekum makka tekum mahmoudou tekum alpha dukumme idan ɗin tekuji ko woodanoɗi ado dawla o ɗi lontodira kadi e mum ko arméji ko bataillon ji militaire wonno ɓe jaɓata jaggite misiide kala fayda hari no mari konko wiyete ɗon teku joni noon ɓay laamateri ndi waɗi dawla on sincama sabu lorrugol heeferɓe ma julɓe murtuɓe wonti heeferɓe lorrugol maɓɓe duɗe wonnoɗe jannude l'islam ɗen sakko jannugol ngol sakko laawi rewreteno ɗiya he duɗinagol ɓaawo woni ɗum ɗon tiiɗi ɓe mawɓe meɗen haldi fotti mottodirgol tugumba ɓe yewta ɓe ko honno ɓe wawata huɓidorde ɗeɗo duɗe hara o fittina ɗo sakkaki duɗinagol sakkaki duɗingol siɗe wolde noon fi heferɓe ittuka haqqille ma wonde ko jalunkeɓe ko jaakaɓe ko maninkaɓe ko fulɓe woɓɓe ko fulɓe woɓɓe ko jalunkeɓe siɗe wolde fi mawɗo heferɓe wonnoɗo leelu ma on ko fi pullo wonde wolde na fi leñol goho wonde wolde fi puli ngil wiyeteno ɓen puli ngil eyi ko ɓe wiira puli ko nandindingol e kullil haaju mum ala e diina haaju mum ala e ko yamirgol ko moƴƴi ma haɗugol ko moƴƴi sa waɗi ko haaju ma sa acci ko haaju ma ɓe wiya puli tashbihan lil bahaim idan ɓeɗo haldi ɓe fotti sakkagol diina kan sakkagol duɗe ɗen ɓay ɓe yii fi majje no martude ɓe mawɓe ɗo kañum kadi haldi fotti fottugol huɓindo alhaali on hara ella waɗaani ɓe moɓodiri ɓe yewti nde tawno num moƴƴuɓe fottata si wona a tawa e bomɓe no yolliti nder ton woɓɓe ari egganiɓe wonde ɓeɗo dey ɓe yeehi ɓe moɓodiri ɓe yewti ɓe fotti liɓugol doole ɗeɗa ɗen ƴawna doole mum ɓe yiya wakkati joni en laala joni en daara tawi ko ɗum ɓeeɓi ɓe watti wippade almuɓe go ɓe nanga ɓe ɓe wat e almudu am warama nokkel kaake e min kadi koye almudu go warama e almudu go warama nokkel kaake ɓen yi ara e wattane yimi feƴƴi kam ijinoɗen ɓe halti kamɓe kadi ɓe sakko setewol wonnongol ƴiwde soodugol makiti ara ɓe sakkingol feƴƴi kam e mijinoɗo woni waridiro e mum tawi ma ɓe fotta talansam ɓe waɗa on hare ɗum waɗi si defte tarique go inni ko ɓaawo talansam fottama si dawla on ñimna goɗɗe go inni ko dawla on ñimna haalanni si talansam fotta ala ayati haal ɓeɗo ɓe moɓodiri ɓe haldi ɓe fotti janngugol alqur'an ɓe rewtinde ɓe haldi ɓe fotti janngugol fannuji ɗin jeɗɗi jannga tawhida nahaw e bayan luga fiqh haditha e needi lasol ma e suufi lasol jannga tafsira e ɓaawo ɗum huura naɓidagal ngal e dewa idan ɓe rewti haa ɓe gayni alpha ibrahima sambeegu fooli ɓe fof wona ceerno e joporani en noon hanki ɓe haldi ɓe fotti tawi kamɓe kadi ɓuri famɗude duuɓi ɓe fof maɓɓe ɓe haldi ɓe fotti gandal foolu ngal ngal yo ngal ɗon ardiri ɓe lammini alpha ibrahima sabbeegu ma sambeegu ala khilafin fi dab wo ko sabbeegu o waɗi noon si ɓe yahi daneede ɗum hare ɓe hittine ɓe hawja ɓe doggina puccu maɓɓe ngu ɓe wonta yeeso jama on inna almami en sabbe konu ngu sabbe ngu ɗum ɗo wonti jammoore nde ɓe jammitirte takkindetende inde maɓɓe nden alpha ibrahima sabbe ngu idan ɓe ardini ɓe ardi almami ibrahima sabbe ngu ɓe laami duuɓi no gay e joyi
ñande go hiɓe yalta yawgol jihaadi ɓe naati e laakol taƴitugol lumba jaani bawol feetere nangiɓe haqqille ɗen boni julɓe ɓe yilti ndin jihaadi ɗo ɓe artiriɓe ɓe dumbi tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen fof ko fayi koye Alpha Saliou Djibrou ko fayi kon kon duuɓi 13 ɓe habbiɓe duuɓi 5 tawi ha joni haqqille ɗen hettaki ɓe halde ɓe fotti ɓay heeferɓe ɓe memminama hawreji ɗin fuɗɗike jihaadi ndin fuɗɗike yoɓe jooɗo e on waktu ɗon ɓe sabbo goɗɗo wondana dawlawne fowtere yoɓe lontini goɗɗo ɓe lontini almami Ibrahima Sori mawɗo ɓe waɗi ɓen ɗon hoore ha almami Ibrahima Sabbengu sella ma ha ɓiɗɗo maɓɓe mawno ɓeeɗa lontina ɓe woni ɗon ha hitande wulure e 1995 fergude laaɗo sallllahu alayhi wa sallam Fuuta fof haldi fotti ittugol almami Ibrahima Sori mawɗo lontina Alpha Saliou Djibrou ɓe itti ɓe lontini Alpha Saliou lonti laamu makko ngun tabiti ñeeɓi ɓe yasalaki ɓay ɓe andi haldi fotti maɓɓe on constitution maɓɓe on ko ɗum wi ɓe woni ɗon ha hitande wulure 100 konde Bourayma o yi wasolon o ari o haɓi timbo ɓe fof ɓe dogi ɓe wawani dartade tawi kono ngun no ɗuuɗi ɓe yalti ɓe saaki e nder Fuuta o woni lebbi 2 timbo imo sunnude juulirɗe emo horɗinde rimɓe o waɗi pankareji ɗi waɗetake ɗin fof o waɗi Fuuta haldi ɓay Alpha Saliou wawani dartade yoɓe ittumo ɓe lontina almami Ibrahima Sori mawɗo ndaara si o wawa dartade si ɓe yaltini konde Bourayma ɓe watta oɗa ɓe lontini ɓe waroy konde Bourayma ɓe rat woɓɓe dogi laamu ngun ñiiɗi ngu tabiti ɓe humpita wonde karmo ko Alpha mo labbi feƴƴini Mouhammad Sellu ɓe maaki joni ɓe seenade ɓe hiwro fatunde nden ɓe seeni hiwragol fatunde nden ɓe feƴƴini labbe ga ɓe nguure maɓɓe ɓe inni ɓay ko kamɓe sakkiti feƴƴinde laamu ko kamɓe jeeyi laamu ngun hande kadi ɓe jonnitata Alpha ya ɓe jonnitata ɓe nguure Alpha Ibrahima Sambegu ɓe waɗanamo baye ɓe waɗana ɓe aadota wonde kamɓe laamu to imamu Sadou geɗal maɓɓe ɓe wonduno on ga o yeehi o tarana metenol Bugumba wonde o laami ɓeya to artiri Alpha Saliou Djibrou ko jantorɗen ɗum ɗo koye andu ko on to fuɗɗi hakkude Alpha ya e Soriya ɓe nguure hara Alpha Ibrahima Sori mawɗo feƴƴinano e mum o hoota no tumɓe ittamo ɓe watta Alpha Saliou ɓay ko ɗum halda kono ɓe feƴƴini hiɓe aadoda ko ɓe lanɗa ɓiɗɗo maɓɓe o lontina ɓeya no itta ha ƴefere o yaltine o haɓe ɓe watte ne waɗita o wattugol ɓe waɗanamo baya toon ɓe aadoda toon ɓe woni lanɗo oya aadoda ga woni lanɗo woni lamɓe ɗiɗo e waktu goto ɓiɗɗo Alpha Ibrahima on inna Alpha ya ɓiɗɗo Imam Sori mawɗo on inna Soriya saabu almami Ibrahima Sori ɓe wiya Soriya gila ɗo ɓe serani ɓe haɓude ha hitande wulure e 156 moƴƴintina nde aranere nde ko ɓurɗo heɓude doole o war ɗum ɗo noon na ko hawni feƴƴi e dawla umawiya o feƴƴi e dawla abbasiya feƴƴi e dawla ousmaniya dawlaji ɗin fof Allah jarri bornuɗi ɗum warindiro ka nder suudu laamu idan ɓay woni warindirogol ɗuuɗi sakkike ɓe waɗugol jihaadi taalibaɓe Fuuta ɓen fof haldi fotti yoɓe yoɓe fottoya timbo ɓe toroɓe yoɓe moƴƴintin si ɓe jaɓani moƴƴintinde ɓe waɗa bayi a ɓe aadoda e suudugol ndun ɗon laamoto hande kadi ɓe itta ɓeeɗa e laamu ɓe holla ɓe ko fof halduno fotti lammini ɓe wona ngan wona doole wona dambe lamminnoɓe ko fof haldi fotti ɓeye ɓe fotti e nden hitande ɗon ɓay woni fottama ceerno Ismaila jonna waɗugol futba o e jumare nden ɓe jonni almudo maɓɓe on ceerno Sadou yo waɗu futba no jeeyano e kaawe mo Allah waɗani ceerno Sadou kala ka fotta geɓe yiilodiray ha geɓe gandal ɗen kono hewtay ceerno Ibrahima Dama janti wonde fottunoɓe lurdi woɓɓe ne ngal ɗo kadi ko ceerno Sadou jonnete woɓɓe no na kanko jonnete adoɓe jonnete yiilodiri ha julnugol jumangol woni e junngo ceerno Sadou ɓe waɗi khutba fi yo moƴƴit
on khutba halfinaɗe waɗugol qira'a en janggay mo boppum ni sabu waktu muutike khutba juutuɗo mo ɗeri nayi en janggay mo e waktu ɓurɗo raɓɓiɗude e waktuji ɗi ɓawɓe waɗi hunode aranere nden ɓe janti masibo ngo ɓe huli ngol ngo talibaɓe hulani ngon fuuta dawla o ɓe maki ya ibadallah o jangirte nasso e arab ko en andu mustawa mo ɓe fewdoduno on nden ñande e ɗengal arabe ngal ya ibadallah inna qad khifna ala anfusina wa ala ahli hadihi albilad wa khifna ala diya'i ad-din wal jihad لكثرة الشقاق وقلة الوفاق وانتشار التحاسد والتباغض في جميع الآفاق وسبب ذلك كله حب الدنيا الدنية التي حبها رأس كل خطيئة ولو وزنت عند الله بجناح بعوضة لرجح الجناح الدنيا ولو لم يرجحها لما سقى الكافر تقدير الفاعل الله منها جرعة ماء فأهرى أن ينال منه ريا بإيوه دندم بأي جنة قل فضل دولة النونير نونو بماك قد أظهر الله تعالى في هذه الأرض أكابرنا الصالحين وعلماءنا العاملين والحال أمواج بحار الكفر متلاطمة وظلم الظلم والبدع متراكمة وحسروا سائد الجد وشمروا تشمير المجد وبذلوا نفوسهم لله وجاهدوا في الدين أعضاء الله حتى غاضوا بهار الكفر وزال الشرك وارتفع وأزالوا ظلم الظلم والبدع وصار الدين كالشمس المنيرة وصارت أرضنا هذه بالدين والجهاد مستنيرة ولم يزالوا كذلك إذن ɓaawo ɓe jantade ɗum ɗo ɓe ari jantagol lurral waɗugal ngal ɓaawo ngu ɓuttuɗo e ngal teddungal ɗo e ngal ɓantal miɗo yafini firugol nassu on ɓayare buƴe men nga en faami kon ɗum wona yewtede ɓe maaki hatta nasha'a baynahum lkhulf wa nasha'a bidhalika fi dinihim alda'f ولم يزل الخلاف يزداد وينقص بقدر ذلك الدين والجهاد حتى بلغ الشقاق في زماننا غايته ورفع جند الجهل والبغي رايته وارتفعت الأمانة وفسدت بذلك الولاية والديانة وخافت الولاة والوزراء وحارت القضاة والعلماء إذا ما بجنتك قال لورال بجنتي yimɓe narfiɓiɓe fasiɓiɓe lombotoɓe ɓen hakkude hawreji ɗin tawa tono maɓɓe on ko si hawre nden ɓeydike nasti fottama ɓen ɗon kad no woode zamanu kala o fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard wala yuslihun saare kala no mari ɓen si fottama ɓeɗo nayo moƴƴi si moƴƴi ko couleur reedu ko sunna maayi ɓen ɗon no woodi zamanu kala no woodi idan ɓe janti fi ɓen ɗon ɓe maaki fa inna umaraa إما علموا أن جل من معهم يعينهم في الظاهر وفي الحقيقة يستعين بهم على فعل المناكر لأنه إن نال غرده قر وإن لم ينله غضب وقف هر وإلى من تداولوه فر وأثار بينهما الفتنة والشر فحينئذ اشتغلوا بحفظ نفوسهم وتطاول الفساق على رؤوسهم وتعذر عليهم رد المظالم ونصر المظلوم على الظالم وحينئذ فاض الجور فيضا وغاد العدل غيضا وكثر في الأرض الفساد وشاء فيها البغي والعناد كنو وني درد كارمو كوجو تيجي كم ملوجو جرو سادو يتادين كنو هانا نغان فلما رأينا ذلك علمنا أنه ينتج الشقاء في الدارين وأنه لا يستعان على إزالته إلا بالإصلاح بين هاتين الفئتين ولذلك نطلب منكم التواصل والاصطلاح فإن فيهما النجاة والنجاح والفلاح فإنكم أبناء رجل واحد ولكم في الكرامة شاهدي شاهد
فإن الله من عليكم بالخلافة في أرض فوتا واشكروه بالقيام بحقوقها كي لا تفوت، فإن من أعطي نعمة ولم يشكرها فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بإقالها. فإن مساكينها وفقراءها وتجارها وغرباءها قد نالهم فيها غاية الجهد، وتمنوا أن لو لم يكونوا فيها من قبل ومن بعد، وما ذلك إلا لهذا النزاع الذي فشى عندكم وشاء في جميع البقاع. أنسما بتمن المؤمن تنقل حق يمببي هو واجدو. يا عباد الله سلوا أرحامكم ولا تقطعوها، واحفظوا حقوقها ولا تضيعوها، فمن وصلها وصله الله وزاد في عمره ورزقه وعاش حميدا ومات شهيدا مجيدا، ومن قطعها قطعه الله ونقص من عمره ورزقه وعاش ذميما ومات شقيا طريدا. يا عباد الله تواصلوا ولا تقاطعوا، وتوافقوا ولا تنازعوا، فإن النزاع عنوان الفشل، وبه تذهب عن أربابها الدول. واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى الذي أدبنا به وتأدب به الصحابة مسابيحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فإن الوفاق أصل كل خير والشقاق أصل كل ضير، به تهدم الديار، وبه تخرب الأمصار، وبه تنهب الأموال، وبه تقتل الأبطال، وبه تؤيم نسوان، وبه تؤتم السبيان، وفي أخذ مال المسلم وقتله بغير حق ذنب عظيم. فها نحن نذكر لكم ما يرتدع به من سولت له نفسه فعلها وما به يستقيم. فإن من تعدى على مال الغير فإنه يقضيه غدا بثواب ما عمله من الخير، فإن لم يفي الحقوق ما له من الأجور فإن المظلوم يحمل عليه أوزاره ويدعه يدعو بالثبور، فأنى تفيها أعماله اليسيرة المدخولة، إلى آخر ما قال وكتب. أري مسيب جلد نقال يالتو وخطباني يوني أنتو أقول أو خطبانو أو خطباني فيون دي سيكو ووتو بي سيكو بي هانكي وني هانك ودو خطبانو رقبين دينا نمو جوتي بوريني ديري ناي خطبا ñande juma na hande khutbaji din kad no anda e inna wonde jutugol khutba ko dum woni sunna bal ala khilafi haray beddani en laabi didi wonde waktu ngasi en darne yewter nde wono do aray den ton Allah subhanahu wa ta'ala kala ko hawrude ni sawaba e mudu yo teddinir pessude men wada hafranal bakkatu kala ko tayno e muɗum woopere e faljare mo yo yaafo inna rahmatahu wasi'at kulla shay